hun rei tak chung ka vlog Bora vel ka ti daglava hey in chu recording ka nei na chin kan kal do na kan va thong thut do na engma ka soi lok lem lava so ta ram luna recording ka nei china Three Brothers recording studio kan kal do na ni hey kan kal mek kan kal zela kan thleng trepa hela hi lawm thar ani mo MRB hi Three Brothers recording studio kan kal do na nei tu pa hi work ke anya chuan Amazon ka chuanin recording hi Three Brothers an ka kalma hianin Foster recording so talwang mo la ka kalchina tuna hi chuan tlemin an mai deuh to wangin heta hianin kan kal don ani tan kan chukang chuk thame ka heta hian thleng thadon ani hei kan thlenga lut don meka hei in leng alo nei ni hi rodi ania hi sai thiam lutuk kan soi zoi nga ani hi MGT kan ti mai Mizoram Got Talent ta khan semi final tiro kha semi final la ya thlenga sai lawa hla I thiam ron phwa tu le I performance chatta khani recording nei don mi voin engei channel ming YouTube pa engtin ngei da Rodi City topin mo YouTube pa Rodi City top khan lo search ula azai thiam te mena lo en ro I lo subscribe ngei bok ro chuan heta hianin hei war ke ka ti tak chunya ama kan han bel chian ma hianin heta hi studio chunya hi shwai te war ke fa pa anya chuanin heta hemi chunga hianin kha la ka record na chin la nal tak tak la nal tak tak ka record na chin kha anya heta hian la kan record china studio hi anei nuam em a voin chu tia han fan kwal hi ka chak na are to chuan he tilama hianin helam hi tuna ri chuanin engemo instrument dana na manga he hi nakina I recording studio zau taka siama zaipol zongzong te record thei tura siam na tur alani aro puidon khop me apuidon khop me ti hian zau duain alati don mek zela kan kal zelang hetai hi nge engte ka tiang recording studio nei la record tur te hau lo chol ha dam na ani chuan hei na thok mol maya iwa boy on ve atrol thei khop maya war ke hi Three Brothers recording studio atuna han kan omeka hei a studio hi be nuam lutuka ta hi hei guitar chi shang ani anuam em mai ani engenge mo zona tepo reilote in zona hun kan neyanga shan pa in interview pui ang nilaw khanin thil in sha du tam tak kha kan ron zo don ani hey usiama wal ngau muna tanga ron zin pe wang ani po taka ani hi cameraman thiam lutuk mai ani ani po yan ka music video ya shoot na salutuka sapla ka cover how te le cover lo te po min shoot sakna salutuka ani hi a felin a thiam em lo in lo shoot ti vedonia Mizoram zai thiam ho khan hei alo thleng chi ani le cameraman chuan tun la ya chuanin kan u tha te ani pani hi ka ti buai na sat em eng kima ka ti buai na sat em ani Three Brothers thopui mo an fill in enge
cái mà bố hianin anh mà ni thuộc bố hi nuam cái đi tắc zet hey war ke chu ni a amir chain tiam me chain kan te mai nya ani so ni zina ka soi to ang khan Three Brothers Recording Studio nei tu pa ani a chuanin ramluna tuna hianin studio hi aran meka chuanin zona tlem eng mo kan zo tanga war ke eng ti ka tangin nge I studio hi ran nangma mi mala iti ma hianin hmuhdan a tho to na thin te nei nei sang nei pasari kum khan putwa ma tane pula thom tane kan ti haw mo cha chonin ms dong de album te ma thanga te album te kha ka khoya pula thom te recording mo chumi zo a era to recording pula mo ya recording ka en kol ya chuan chumi zo kol ni ya pimalite in chung da ra son za ko da son ka thok lai chutan chuan chumi pa de chun heta hian music school lang kha karan sang ni som pakhat kum rum music school karana chuan in recording tak hi chu sang ni som pathum kan chan pe ni nang ma mi mala iti ma khanin kum tam tak khai lo khoi no to ani me na ani chuanin sang ni pani sang ni pathum ti chhowe la chang dei tu in ani ang a ti to ang tro ke ni chu mo chu mi lai chuan no bang te kan la kal ter nei te ani tak chu I lo khoi na lo rei to khup mai chuanin tu na hianin a bor vel angin ni she thengem customer hi oi heta ama recording lo lo ti tura ka lo kal ko hianin za cham tak taki an lo sup zera ni chu a in don dan hianin an record china a rush ve thei lu to kani tuna ha tlang puin engza bor vel nge customer hi in irin a zai pol ang tiam lovin a mi mal angin an tam ko bang tro tam via bang han chiar hi chu hey tekinan milaran oma lar vak lo an oma chan hi ko thana zai te I khotla za ang chi khateng sawin mang chi kan tam bok se mo chiar chu har khopang bor vel por shet chu har ron chon mo ni pan chikin ve sia adikang achan chu I keipo karon kal hianin mu to nu te mu na mu ngai me alo te I an sup zela I achan ni akasha da chu ngai ma ngai dan I midang ngai dan ko ni thau karinga war te hi bia kan wa ma fil em a I mi alo dong song thiam china I a studio a len lu hi anwam the em a I chu bang chuanin keipo cái khi sáng thì sawm banga bordel changin ni em mi va shi chang ve sawm banga kum te ra ni a shi chang lu tu sang ni sawm banga kum ti ve la changin ta han ga gala chuan ti chuan he ga gal ka tun thleng yan kala ni a I soundtrack emergency lu tu ka siam ngai lo ni ta sia ni hian min siam saka recording po lo ni se ke phei chu chang phei chuanin thil dang eng mo tho pa ti pa kan nei china wang hianin voi khata lat pani pathum te record chang te kan nei ya tiang khan kan buaya ka ke ma ko hian ka ti buai zin le ka ti buai na sat ber ani a min lo do sham china kalom ma ni chin no ko khanin kanang man lo chi a I pangura tunlaya ron ange comeback bon le pungor thang ve la hi I ani po hi tun theng yan recording la ron ti chal tro tunlaya ti so song pe ke ma ni de ka pangura hi afak khop mai kan ti pa ti ang ani hi ti hian ahman rem chana ta hianin recording ron nei char war ke hian sound check siam sak char boka I anin ba khop mai tunlai chu na kan sai da lo na pangura hi em ton tlak ka te mo tuna po hian an nu dam lo chung hian zai hi kum tam ka thei to non lo wang na tia ado te siam to nen dimo hi somli le paruk vel sound tak siam to le somli paruk vel kam ne ya chu a hu na tia khan nen phone hu na pinga siam to kham dimo da ut me vai na pa pa khatan thon bel ya ni sari vel ni to chu tu na ya a phwa thar nge ama mi ti chan le te a pe po ka siam thar le mo ani na ma sama photography ne o kan en kan suit on the demo dan zai thale ve ka music program tha ko de ve ka te ani le I enge tu na hianin I project lian de ber enge I ma chop lian de ber
mất sổ liền đâu cả chú rắm đắng các chuyện tên nhớ một chuyện tên mà gì nào thì rắm đắng bên nhá cho anh đi album thì các bé đó na thì mua về thì cần buổi buổi mẹ cái mò chú các mất sổ liền biết cho mấy chú đó chú mình mất ông dâu bên này mò anh ấy cho nên Mizoram trong châu nào bộ ram đằng ở trong bộ in anh luôn xem thì vắng vắng dễ chuyện trên đi mua USA te Canada te chuan Japan te cho Malaysia le USA him indoor na sam anh ấy chú văn lom ka teng kham ram dang Singapore ram te mo ka teng ke mani mizo le hei lai kan teng chi ka le mu no te din mi te cái mà hiện tại trong cả chén em mò cho mà tại điểm này hiện đó cần đó thế em bỏ ôi avan lo om tiro pathian ma som na ani chu I dam dakin lo om zel la cho nên soundtrack kimo isiam chunga rem la hmuhdan azir ni mai dakar khatte dakar ni te dakar thun te ateng khan te khanan official trong đâu chi chu kan pe rei ve mo la azir chu ni bere ni chu ya la azir la ya ni poi mo ber mai apun khatmo ani chu alom om na sa I ma chop tam tak po ila ne ya ni e thlak takin kan zela e chuanin kan soi mai ni alo tur chu war ke khanin YouTube channel ane ya chu po chu han soi chang hal lo na me te ma sa kha chia lockdown lai kan siam non ve le he tu lai kan active fak lo fa so ma se active le turin he la li na nga vel siam sa kam nei mo dan kan channel pin kha Three Brothers Family Arcade in kan thak le athar Three Brothers Family Arcade ani chu YouTube Three Brothers Family Arcade ti khan lo search ula khongai takin min lo clear tu te channel lo subscribe sak ula chuanin video da te in lo like sakanga comment te in lo hnuchia anga in lo pe anga I khatia anga I min lo support turin ka som che uani turahan karen ahon om lo cha ma se apoi lo engpon ni se min lo clear tu te in zawai chunga lom thu kan soya chuanin ke nen po war ke ne na kan thodun na po I kan ron lat chatak tak le hlanal tak te kan ron ti chhozel tura nga yila I pathian zara kan damanga min lo clear sak zel turin ka som bok che u ni in zawai in bye bye vek u